needs the military energy, character of the generals so far and the senior officers who have been deployed. 2, the discipline of the generals and military officers enables us to deliver wherever have been deployed without wastage of delaying of time. 3, its core mandate of combat operations. It's also supposed to participate in non-combat operations, what we call operations other than war. And so the Commander-in-Chief, in his prerogative, can pull us into the public domain to give a hand in order to achieve the desired end state for the country to achieve socio-economic transformation. Army Command involves the following. We have the Chief of Defense Forces as the overall commander and the controller of the UPDF. Then you have the Land Forces being commanded by the Commander Land Forces, who is the Lieutenant General by rank. Then you have the Air Force, or Air Forces, that are being commanded by Lieutenant General now Okidi. And then the Special Forces Command, whose commander was among those promoted yesterday to Major General. Then we have the Reserve Forces commanded by Lieutenant General Charles Otema Awani. So there are 4 commands under the CDF. Of course, the establishment is the guiding tool now. It's the philosophy we are pursuing, because we put all our mind on how we want this army to be governed, to be managed, to be led in the establishment. So General MK, or as popularly known, is coming to implement now the establishment that we are starting to implement this year, effective its launch earlier this year at State House. However, there is supposed to be gazetting of the titles. Now, that's part of the implementation of the establishment. There are steps. Now, after signing and launching, next is implementation. What do you start with? You gazette the new titles. That means, therefore, once you gazette the new titles, the old ones will be degazetted. So until a new gazette is produced, and as you know, there is a procedure about it, we are still using the titles. Zasim wa GNTV Agarkosk. Watantiriho ekibini kya Forum for Democratic Change ogwene kano Dr. Kiza Besje yargayo yagamba hanshonga y'okuteekaho General Muhoozi Kainerugaba kwebembera iherya UPDF yagira ngo eki kijja kumuletera yaguma nahendera kimwe ebiragiro ngo kwatire nakikora ngo kumuto mwihe kandi bakagaruka akikirizibwa okwejumbra ombyo butegeki reka turre ebigambo bi Echiro echashesha erya Nyakazoba orumukuru w'ihanga ryitweri erya Uganda wakitinisa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tubaburwa ogunwe orhemba ogwenzura sebarwanyi w'ihanga ryitweri erya Uganda yargayo no kukoresa obushoborozi bwona obwa muhibwe kandi oburi kumuhibwa endagiro y'ihanga erya Uganda ojete the Constitution of Uganda okugira ngo ahindure ningashi atorane abebembezi basya mu government yanga ya Uganda obete ba state ministers ba ministers abandi hamwe na nabo abahabuzi ba mukuru w'ihanga ya Uganda kandi yo mumpinda hinduka ezimukuru w'ihanga yargayo akakora harimo empinduka yakwata orumutabanwe wakitinisa General Muhoozi Kainerugaba akamuteka habwa Chief of Defense Forces jete CDF kandi eki ekyargeyo kikagambisa abantu bingi abebembezi bihanga eri hamwe na nabo abebembezi bihanga eri aborbazu orhabara government barukugira ngo we Museveni arya kukuza kandi hamwe no kwebembeza umutabani ngo bundi akaba na yetebekanisiza kuba mukuru w'ihanga ya Uganda omubebembezi abargayo bakagamba ebicwente amabere bakereka obusasi bwabo okwemurgunya hamwe no kwetombitwa harimo mushiza mukuru oyitinisa munonga watanikireho ekigombe cyo rubazora abara government oyitinisa Dr. Kiza Besje kandogu no wahumwire amahega Uganda wabiri yika rengo orwakano omahaga aga Uganda nebwe guba omulimu bwenyine bwe bagamba nti akola
nagwe gwa byabufuzi ogwabo bagamba nti akola official nti ya advisor wa president naye okukuba enkuŋŋaana waliwo kati munjagala ombuulire waliwo atamanyi mu ggwanga nti ayagala kubeera president nti byakola byonna byakulaga nga bwasobola era bwagenda kubeera president addako waliwo atakimanyi mu ggwanga be bakikoze bennyini ye kennyini ku mikutu gye ye butereevu egijje official nga naye agamba nti yes ajja era yajja kubeera president era teri ajja kumukakkanya ku mikutu gye butereevu egiri official. Wali owuliddeyo abamutwala mu magye waliwo asobola okwogera nti nga bamuyita CDF ndiye chief of defense forces yakulira amagye yagaduumira yalina okulabirira empisa mu magye yali ayogeddeyo ekigambo n'ekimu okutuusa ne president okujja kwetonda ye kenyini neyeetonda mutabani wange yakoze bubi kwogera ebyo gwayogerako ye general nga ye yamuwa bwa general ye ate bwamala okwetonda n'amulinnyisa eddaala anti kati yeetonze ku lwono ekitegeeza akoze ensobe naye asigadde nga byakola tabivangako so kati n'olowooza nti ekyo lwakuba akolera kibiina ekitali kya byabufuzi eggwanga likitwale bwe lityo. Koloneli Dr. Kiza Besigye yargayo n'okusoborra omunyamakuru witu mu ihanga lya Uganda lyaza kuterera obushoborozi oburi omu famire bakweta the first family egini family kuba nebemerwa mukuru w'ihanga eryo mbwenungu bushore burije omu makago bwetorore ihanga ryona kugira ngo Uganda argase obushoborozi obwo nabwanyuma ihanga ryitu riterere eggwanga lino bwe linabanga lya kuterezebwa okusooka tulina okukkiriziganya weriri nti obuyinza tebuli mu ffe nti buli walala buli mu famire era nti twagala obuyinza obwo buveeyo busaasaanire mu ggwanga lyonna n'ebibutambulirako ebyobugagga bisaasaanire mu ggwanga lyonna emikisa gy'ensi gisaasaanire mu ggwanga lyonna tugabane ffenna chenkanyi. Dr. Koloneli Kiza Besigye yagumizamu ari kusoborra ngo umwanya gwa muhozi kine rugaba kuruga yakasoborra nanda kwemberi ihanga rya Uganda abo kugira ngo nareba busuma bweyongiro mu ihanga rya Uganda ngunango kwiyagizire ngunanda kutekaho obulinganiza ngwaho akabire na agenda nawe. In fact nagamba nti General Muhozi kubanga emabega ko yagamba nti ajja ayagala wabeewo enkyukakyuka naye alaba nti obubbi buyitiridde alaba nti waliwo ebitagenda bulungi mu maaso kati singa yagamba nti kyetusookerako tulina okuleetawo obwenkanya mu ggwanga lino nti ffenna tulina emikisa egyenkanankana kubanga awo we wali ekinyusi nti abantu mu ggwanga waliwo abalina obuyinza waliwo abatalina waliwo abasobola okukuba enkuŋŋaana waliwo abatasobola kukuba enkuŋŋaana waliwo abafuna sente za gavumenti okukola ebyabwe waliwo abatafuna so singa yagamba nti tukanye ffenna tuteese ku nkola y'obwenkanya ffenna ne bwe tubanga bakuvuganya tuvuganye mu bwenkanyi nga buli omu wa mukisa okutwala ebirowoozo bye ne bitambula naye gw'otambudde wekka abalala omanyi tebakirizibwa oba kyotambuza kya byabufuzi oba tesi kya byabufuzi tewali mulala atambuza ekitali kya byabufuzi yasobola okukirizibwa. Ahabwa GNTV agarukosya ndi Clinton nahabwe omurika sangate
Okurgaho muri dokoro akaruru ko kuronda omnyishengero kazomchara obirari okuza ombejere byomjensi siri ogwal kagenzire kurunje kando birayisimbere aine bendera ya UPC rukomanywanka Sala Aguti nuwasinjire akarurako kachabirebe. Sala Aguti hono go ikibintu kiri kumange cya Uganda People's Congress ningashi UPC yo mukarima kace abasa kwija kubumunyishengero rugarukaho okubasa kujwekera abacyara ba district eri kumanywanke ya Dokoro mbanyuma yogo okurgaye kire cyashishiri ya Nyakazoba akarangirwa kuyahuta karuru bundi mboga akabenkaterwa okubasa kuronda munyishengero omu district ya Dokoro okuzombigere byo gwa bari munyishengero wabo owargireyo kandi akatwarwa abiro byo kwezi 18 byo kukubanza umwaka gwenyino gwe 2024 aho kitini sasi Syria atim Barbara Ogwal ecyo nikijaho mbanyuma yakarura katirwiza ryanyuma abazyo ahabere haraho abacyara mukaga bakakanda intebembwe yo kubasa kujwekera abacyara ba district ya Dokoro omwishengero kuri ryihangi rya Uganda kandi hono wa UPC Sala Aguti arigire yakarurako yakahuta kurungi kandi batyo bamurangirira kuno yargayo akari yakarurako Sala Aguti arigireyo yihayo obururu emitware 2013 ananabuna kandi nukwatyo orukurre by'ubururu omu district ya Dokoro erikwanine ngove okurga kamarangirira kajangogwe nuwe yahuta karuru hatine amhakanise kandi nuwe abasa kwije kuzumbigere bya Barbara Cecilia Atim Ogwal owargireyo akatwarwa omwaka ogurufutandika as returning officer for local electoral districts and in accordance with section 53 of the Parliamentary Elections Act, declare Aguti Sala who has obtained the largest number of votes winner. Obire namugarukaho ningashi abira muri ya bampa nowa NRM Janet Rose Adongo Elawu kandi ogwe ahire yo bururu obukwingana omutwaro gumwe enkumina kamwe kandi ogwe abenagarukirwaho obukibina kiri kumange cya Fada cha Rosemary Arok Ogwal kandi ogoro muhara wo mugenzi Cecilia Atim Barbara Ogwal kandi ogwe ahire yo bururu kanana 18 Obira yisimbere atine Kigombe ningashi independent Eunice Akuro Obot hono gwe ayire bururu rwenda nshanju kandi abira ari umuntu wa kashatu okwasoro gwa kana nawe kibine kiri kumange cya National Unity Platform Harriet Ageno kandi ogwe ayizire no bururu rushanju abira na mushanju ondisho abire yisimbere nka independent ningashi atine kibina Rebecca Alaro hono gwe nwa bashembire bwanyuma yo kwiha yo bururu bena ashatu na mwenda bwonka aruganira hono munyamakuru witu Aguti bwanyuma yo kurgayo kandi honatyo akahangura karura ko ayirikira amashemerwa nangwa no kwesima arikugira ngo hone icyo cyakabahoga kandi hona naje kujwekera abantu ba district ya Dokoro hatine wasosuire ningash akore imirimo yeye ngo kukikwetagisa. I feel so happy today for what has happened and I feel so proud for UPC to win this election. Woro mukuru w'ekibina cya UPC yo mu yangari ya Uganda w'ekitinisa Jime Akena na umukuganira n'umunyamakuru wito nagira ngo hona ece kintu ecyo babasize kurabamo kibe kirye kintu kigumire munonga kandi cyo kozigezesebwa ngo nabweco nibagezise ebintu byabo kandi byakwatayo ekikwereka ngo ekibina cya UPC kitangiye garkwa kugera mane kandi shayona njijaguma nkitungo bwebembezi butari bumwe na bumwe. It was a test case. We tested a lot of our plans and mobilization structures, and I honestly believe that it's a clear indication that as UPC we're heading on our way up and we're preparing very seriously for the 2026 elections. I think it's a wonderful win. I want to congratulate my candidate. It was a tough but short race, and thanks to the people of Dokolo for giving confidence in the Ghana People's Congress. Bwanyuma yakaruru kurgayo kakarangirwa kandi hona cikikirizo bwaku Aguti no yargayo kakahuta umunyamakuru wita tongera akagisha kubasaganiraho no birayisimbere aha tiketi y'ekibina cya Fada cha Rosemary Arochi kandi hono gu orumuhara wa Cecilia Atim Barbara Ogwal kandi rabwashagatirwe ori mukuru w'ekibina cya FDC Patrick Aboy Amuriat kandi bona bikirize kwa karuru hona kabasinga kandi ahabwe nkora ya demokrasiya tine kibara yongere yo kugamba nuko batyo nabo kugira ngo nibije kuzo enyuma yo gurigire iyo akahuta karurako.
And in a democracy, the majority are the winner. In this particular case, the winner has been declared as Sarah Aguri. We have got to accept that the people have listened to very different versions and visions of where Doholo was going to be. They have chosen one vision. That vision was given to them by Sarah Aguri. And dealing with simple minds of our voters, anything can trigger some form of thinking in a direction that would adversely affect the standing of any candidate. And so this is the negative impact that it had on our candidate, who in my view, and everybody's view really, was the best candidate in this contest. aha abantu emitwaro mwenda rushanju ashatu na bashatu abarigire bakahandikisibwa okwetorora polling stations 17 omu district ya Dokoro. Abantu emitwaro eshatu 196 no barigireyo bakejumbira mu kutera karura orukurra akakiiko k'ebyokuteza obururu muno mu ihanga lya Uganda ow'ekitiinisa Justice Simon Byabakama Mugenyi honarigireyo n'okusiima abantu ba Dokoro okugira ngu batira akarura ako nangwa n'obusinge n'okubukara kubekuryo kw'amaani kyari kyakagira ngu ekintu ekyo tikikukira kureebuka. As we head towards 2025-26 general elections, let us resolve as Ugandans that peace and stability are paramount and should never be sacrificed like the old type of election year. Bitu omufutandika izoba habe habaho akajagaro nangwa n'akanyoragano okunyurana no kurebana enyama zo mu kanwa aho kibenkitekateko ngo omunyishenjero omwe orukurwa omu district ya Oyamo kandi omunyishenjero omukazi akwasirwe atwarwa polisi akugira ngo kibenkitekatekwa ngo abe yareta okugurira enguzi ngo abunde akaruru bakabasa kiba. DPC, are you the only people in the whole of Dokoro who did not see the RDCs distributing 200,000 per village? Ibi byone bigeriye kwera bamurekwire kandi omwazyo atyo nawe yataha kandi ubwa hatiya hona abantu bari yakushemerwa ba UPC no kujaguza owe bategerize omunyishengero wabo Sar Aguti ahalala hirre atyo akahereze bwa ebikwato akeyongera okukorra abantu aba district eya Dokoro. Zasim awa GNTV Agarkoski. Ntekateka ye eyo kwombeka maternity ningirwa roherije kuba nirukora mnonga abacyara kushira ababinenda n'abarikwenda kuzara kandi abanyishengero batari bamwe na bamwe barge babasakwana basima entekateka yeji kandi nangwa na mucyara ka maternity yabasha bangu nabo barebeke ngo bakora habyetengo by'abantu babo mbyanga byabo ngo konka barege kubahika hombwiro bakwenda karuru bwonka reka tubirebe. Ngo kwensi yona barigeye bakikizana kw'abacyara bari abantu bamani munonga bari abantu b'ekitiinisa kuba omuntu utakabaho atariho mucyara akazi mweno buri yona nibagiramu ekiro kikuru cy'abacyara bagizaguza ubwo bari kwizuka abacyara banyinabo hamwe na banyine nkurbo hamwe n'abakazi babo kuba ari abantu bamani munonga mweno mu district yantungamo oryo mukici yo munyishengero w'abacyara abwa district ejo yantungamo onarebo bata kama teneti arigire yo yatwara ekiro kikureki omugombora eyangoma ubwo bagenderire okombekaho irwaro ery'abakazi okugira ngo bakazaramu bareka kufa bari kuzara abana babo bareka kufa bari kuzarwa hamukorogo hizira abanyishengero bingi munonga barukurgaho mbicweka bitari bimwe na bimwe kandi nabo bagira okubatemaho empenda hamwe no kutwerera akasente okugenderera kombeka irwarergo eryangoma mbwenu bo abanyishengero abatwargayo kugambaho nabo akikwatine no mukorogu bargayo kusima mwishengero bataka maternity abo kuba mukazi w'amagezi munonga akatekateka abacyara bahansi kandi abacyara bahansi okugira ngo batakafa bari kuzara rizo batwaturukuno rushenyi aha mukorogwa abacyara bantungamo Women's Day ugwatebekanisiwa aho narebo ka maternity bata kuno mukorogwa bamurungi abantu yakungensi yona siyona yeryaha
mama niwe yari umuzenyi mukuru konka yajwekera minister niwe yija wa minister niwe yamujwekera kandi abantu bashemerwa umukoro gwagenda je kinakundaho no kugira ngo umukoro gwe abantu bingi ne batweto women's day umukoro chikaye tutagurura tusheka tuzina tutaha konka kuwataha omukazi wa cyarece cy'uworoho wamanyangwa ino mbazo mu irwaro so nyenda kwibaza ho na Bata abo kugira ngo ya omukorogo yatasya mu kanda kantu kasya nko mugeze munonga ako kugira ngo tubase kombekera egomboreji irwaro kandi sente twazurundana abantu ba MP zaba bari aha cyanga tinka bareba hoga batayire MP wena. So I want to thank my sister Bata for a colorful function. Izoba twasiba umusabu county ya Ngoma umuri Kizinga ahabo kuja kuzekiro cy'abacyara mukantunga mu district kandi umujenyo mukuru wo mukoro yabari mama Janet Kataha Museveni ekigenderwa cyo kuzaguruzaha no kwenda kongerera kurangwa abantu ba Ngoma batungirwa Ronanga Serese Center abakazi bayo bareka kuzarra omubushuji bareka kuzarra makagabo bazaroma rwaro baguma binamagana marunji kandi twatunga abana abari kuzarwa bakuri konka kikuru munonga ntwenda kusima ho narebo kamatenete ahabwo kuba mukozi kandi izobere twa fundraising sente nyingi ezo kutekaho irwaro kureba ngo abacyara tibazarra heru kurengwa abacyara tibafera mu rutaro ejo neshonga nkuru munonga simu yo mwakogu negira ngo twenegezo mucyara abase kwingana no mushija ogwe turi kurabira omubyentunguka omucyara tutamureke nyuma mu kiyungu arige yari senkoko ari sembuzi akore ebikubasa kurete sente omumaka omwana wo mushiki tutamureke nyuma ombyo bwegesi omwana wo mwozo tutamureka nyuma ombyo bwegesi mbwanu turebe ngo twaringana zo mwana wo mwozo omwana wo mushiki omukazi akore no mushija akore babiseho amaka ga Mukyara Bata kamatenete n'umunywani wanje on a personal level kandi nyanda kutwara mu kishogo kwebaza omwami Bata ahabo supporting omukyara wawe. I want to recognize you and thank you so much webare ahabo kuba nabuwaza parliament oyino mushija taru supportinga nibikushobera kandi omazima nanye nintero mucyonare bo Bata yagamba bakama bo mwami Bata mumuhemirume murengire mumongere mirimo mumucutira mirimo abe bizoko abo kubabwire bwakaruru bwirahihi waguma mukomo kaburo wakuhacayi noza kututeganisa mbenu twaturi ya mukoro kuja kuzekiro cy'abacyara turi Kizinga umuringoma obutumwa obundu shohoza ninyeshengereza abashija batahi banje okuteka amani n'amasiko umbakazi babo ahabo kuba twana tukabe tutaruho kugira ngo abakazi tubarazirwa mwene tubahereze kinisa tubateka amasiko tubahereze byo gukora tera umuranga ngo tugumizemo twenegeze entunguka ya NRM hakwanyondi wa NRM kasusu kandi nensi nekimanya so bagumizemo n'entunguka ya NRM bebare kwehandisa kerizoba tujaha kujaguza ikiro cy'abakazi abari kutuzara ba mama banyanya zitwe mwena ntubaha ikitinsa ahatara mukazi takabo development kandi kuzarwa nangwa nukubasa no butabaho mbene tubasima katusima na NRM okureba ngo ekachimanya yakitaho kandi kwenda gumana bijusi abantu omugashugwa abakazi boine omuseji yite na hate numureba abakazi ntubasima nimwe muri yabesugwa munonga hazobwesugwa bumugumizaho nambwe n'abanyakajara abakazi mwena ryo maganya kajara eshinimba kunda
irware ryo munyishengero bataka maternity yagire akajyango bamaririze nisangwa omuruka gwa Kizinga kandi irware rikaba ryatandikirwa ho wabiye ryo munyishengero wantungamo Honorable John Kazora ahumure omusinge kandi irware akaba yartandikireho omwaka g'orukumurwenda 9 na mukaga umweno bwa hati ryaba ryamara imyaka 28 irware rutakawaga yakomerewe madirisa nuko munyishengero mucyara bataka maternity kurga yakajyango irware bari maririze mwe nija nabeta nababuza ntenkakoraki baza ho bangambira ngo matujuro kushasha ngo mwaka gwa rukumurwenda 9 na mukaga tukaba twine memba wa parliament utukunda mnonga omugenzi John Kazora ngo akatandikirwa rya Kizinga yarisyo madrasa aho nho ryakomere erizo baryamare myaka 28 bartandikira ahi arsigire nho rikitura obu yatandikisho me irware ryo nkabankiryo mwana wa primary nyakisa cyankwata nko muntu nija natamburo mu Ngoma irware rumwe mujyanyi mukuru nerya Ngoma Health Center 3 kandi naryo rukuzire ngariya gakare ishaha yona hijo muyaga murungi no hurango irwaro rya Ngoma ryarambira hanze kimwashitire nshaba kandi kinkwamya nguceyamana twatireho kubana government na twa planninga submitting ministry tonchongeraho obundi kikorwa no kushaba government mwirwaro ryiti rya Ngoma babase kurutugarikiramo okuba abantu bakununi bingi munonga tureke kurinde box zabo zijira karuru konka bakirwara bakabaranda ko mukibira kucegereza hamukoro gubarundine sente nyamwinji ezikurenga obukade 2 kandi baraganisa kwirware ryo rukuza kwimukibwa kandi rikakwa abantu bantungamo bakatunga kamwenyo ubu no wamukamano w'amanya People Sacco yarge yashaba abantu kwejumbira mu kubiko muzasako okucyamnonga ezeza abantu buntu okwajango nizija kwa nizibayamba kandi zizinde bukwakurizo bwinji oburuko bateganisa omubikire yakasente kawo reka tubirebe wanyuma yoro mukuru w'ihanga rya Uganda Yoweri Kaguta Museveni tubahaburwa ugunworehemba ogwenzura kurgayo kandi akatera enshonga za kafuna ahamutwe arukhabura abanyarwanda kugira ngo bareke kwinjira mu kafuna ngwakubane twara ibintu byabo byinji kandi ebiyaho n'amagoba minji mnonga okuyihobwo abanyarwanda batwire nibaragangire koma ebyara babitire omunyindo nibara omukano mu kibira batine cyo futeka mkanwa abo kugira ngo kafuna abantu bakaziyo kandi babakanga bazibatinisa bazitinda cyarumwe mweni twenka GNTV kutware benshongejo yabaza umaraka yabazerera bisya batakine cyo kuriya hamwe na necyo kuteka omukanwa twajanguka tubaronde yabakugu obundi bakabashobora okumwakubasha kurga umumbere jo MB nimbaga abantu bengero kubika ngo wabika nkahi wabikota echo nico kintu kikuru munonga umuntu noshanga ine byetengo ebyakweta gakora nebicara esende ezayine so ushanga umwe n'umwe wabo inama banja ga miliyoni 10 ukafuna miliyoni 2 kigumiro kubika konka nimpiga abantu abarukutureba ngo miliyoni 10 ezo wabikaho miliyoni 1 no shashura ibanja deneje mwe wabika tegizeka techereche bizekora kuzare ezindi mwene bo abamukamano w'amanya investments company limited bargayo bahabura abantu okwinjira umukubika kasente kabo omuzasako okugira ngo wawe yahandikise omusako wegwize mu account no basa kuronda memba mutayi wawe akwemerere otunje akasente batajire mbyo kutuma ebanza za signinga hanu hanangwa na hariya so itwen hoturjire yonga bamukamano mwamanya investments company limited tukagira ngo ya detwetri yo mukora abantu sente eziba kweta manerenda ninga binji ziba kweta zakafuna leka steko ho outlet steko muringo gukuteka ho sako ebe yabantu etabe ya company twatandika ho sako yibar kweta makamano wamanya People Sacco ejana sako yo kwijamo okigura n'umuntu warugumwene shweka inkomitano zikaza account yawe okabika sente zawe aho wazendero kazihirayo kandi chenja urekero hawe inchere People Sacco
abantu bindi bizere no bafuna challenges por kurga Clinton wayemerera umuntu omusako yaremwa kushashura loni bakwatiwe amwemerera Mwenwe Francis Niwamanya uri mukuru w'ekitongore ekyo yahabara abanyayuganda kugira ngo batora neza sako ezibonire ngo baza kwiguza sako baronde sako ezitaro kubonabonesa ngo akuba umuntu no yemera mutayi wawo ngo bundi akafuna kasente ngo wacheza akafuna iwe uzamugamba wo kumwisya ngo ashashore ngo acheza kushashora origira mwaho kunga tubakateka ubwe kintu cyo kugira ngo uko wayemerera umuntu yamwemerera kugira ngo nyense akashashura ninga yatashashwire abe nuwe yashashura kandi kabata kuteka akakwakuriza kugira ngo kiyarashashure wamwemerera nafuna ki idwe cyo kintu tukiresere sako yiteje wayemerera mu muntu akariya morone amagoba yari kureta nabagakutera account yawe echikumanyisa ngo iwe no benefiting na bank benefiting so kara ya leta amagoba game tware ibiri umuntu waro nuguza account yawe wamwemerere ugundi guza account ya sako Francis Niwamanya uri mukuru w'ekitongore cya Mukamana Niwamanya yargayo yahabara abanyayuganda kugira ngo bejumbere yo mukweterana ngo bahiza kweterana bateko za sako zabo nk'abantu ngweki nikiza kuba yamba obutatwarwa bintu byabo taroho bugiga ahiburaretwe atarimo kweterana abantu abekwerundana omwe babiri bashatu bakakora sako no bantu abarije kutunguka abo kuba abantu mwarenga babiri bashatu mukerundana nowe muri kore ntunguka so nabwe cyo mwami Clinton nyana ngo ngambira abantu akuturikiriza nawe kutureba TV nti okubika nubwo bwiga bwo kubanza okubika echo wakora chona ukubika kongo umuntu kigumire kwebikira kasente habo ko byetengo byo muntu byo nibingi kukira esente zenseje akwa Clinton gisana bakwa miliyoni 10 no shangor kwetaga miliyoni 12 so nabwo echo okukuretera umuntu ngo yabika kasente yakarebo ni yabana akateka handi bakakambicira watakebicara akuba nanyingo umuntu tingabika sente nashobora Clinton nambuvuga ntuzaranje navuga no guntu za breakfast navuga noriya ntuza evening tea so chimanisa ngwe sente okuzibika zikabaho chugumire so nabwo echo okwehara okureba ngo tutwabura sente munshaho no kureba twakoresa SACCOs banks so utakwasa kuzomusako azombanga konke cyakore cyobonire sako nibika oyeguze nico bazesire sako saving and credit society bika oyeguze Francis Niwamanya umunyamakuru witu kamuburize habwa China habyira abantu ngo benjire mu people's sako agize nguwe kigenderwa cyabo tibiri ibintu by'abantu bakubambale tanke msingo ngo yihireho egenderwa cyabo no kuretera abanyayuganda batunguka ubu barukurabera muri za sako nkezo nshana kugira ngo interest yiteri yara ba member it is people's sako ni sako y'abantu abantu nubo bine kutegeka sako yabo kandi ito ko money lending siturgire mito twine company yiti ya money lending kongandu wenda tuyambe ogwo mukazi arukuteka obushera arukuteka katogo ogwo mwana arukanake motoka ogwo mwana arukusindika ebitoke ogwo muntu ayino mudara go mu central market ogwo ine nkoko iwe Clinton no ine chakara yawe konkana wenda kasente kashe mtwaro chanana miliyoni 1 miliyoni 2 emtwara 5 emtwara 3 Francis Niwamanya yahabara abantu ngo bezumbere umusako nkezi ngo akubazo tizikwiza futwara bintu byawe ngo hireho bamembani bizaberundana bakhabura uko wakubasa kusasura amabanza ago so nabo icyo kintu umuntu uza kutunguka ateterine n'abatahibeye atabicire atagira mu saving and credit society reka twegite tubike tuguze manya sako n'ekintu kikwetorora kugira ngo nosiga Clinton naho yetororo garko mushanga iwahurana bageta triangle ninga square it is a circle n'ekindi kirimo abantu bingi mu mano mu cyetorora mune cyane so nabwo echo nataro opportunity yo nyamano bakwija kutwara ejo kandi sako yanyu mu kwetorora abantu basako shito bakweta bona no kubabura so nabwo echo reka twatanise saving nangwana nababine abana kubashomeza tandiko saving at school fees yo mwana akumura kabandi bana batere mukono fees ni bayashikire ahabwa GNTV yagarukotya ni Clinton nahawe omurembo rwambara
tutaba twinire kireki kandi wanonda kugaruka ugarebaninga programs ezindi atukorate ahamikoto yitu yakarmageze tari emwe nemwe GNTV Uganda ejo ni YouTube GNTV Uganda Facebook ninga GNTV Nation naho noja kubano dushangaho aho noja kubano reba byone biri kugendo misho ijukangwe evening special nerwane kurataho nandi Eva Sakankwasa na Nyanzo control room mukama murungi abankomere. This is GNTV, releasing life. New Ways Health Limited abali kushangwa mbara enyuma ya Pelican Hotel ahachombeko cha Zakaria ground floor room number ya kashatu ebaretire mibazi eyo mulembe